Zamislite čovjeka koji je znao da stvori munju u svojoj laboratoriji. Čovjeka koji je video svijet kakav mi danas živimo, pre više od 100 godina. Njegovo ime bilo je Nikola Tesla, ali njegov put od siromašnog pronalazača do genija koji je osvetlio planetu bio je sve osim lak. Ovo nije samo priča o nauci, ovo je priča o borbi, izdaji, genijalnosti i o čovjeku koji je, uprkos svemu, ostao veran svojim snovima. Godina je 1884. Mladi Nikola Tesla dolazi u Ameriku. Sa sobom nosi pismo preporuke, par dolara u džepu i glavu punu ideja koje bi mogle promijeniti svijet. Samo dan nakon dolaska Tesla upoznaje svog idola, Thomasa Alvu Edisona. Edison zapošljava Teslu za $18 nedeljno. Tesla, kao i uvek, radi danju i noću. Za samo nekoliko mjeseci unapređuje Edisonove mašine, štedi mu $1000 i predlaže nešto revolucionarno, naizmjeničnu struju. Ali Edison to odbija.